لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palangungan ng mga Islam, amoy in Jumadaga at iranan si programa si Midaul Islam. Alhamdulillah, awak ini na yari aun nongta guru sin kita niyo yang pasti ini nakapiwaw marikato taniyo insyaallah subhanahu wa ta'ala. Siya ini masih nongta nangangadji doon Riyadh Qasim Al-Mamlakatul Arabiyatul Saudiyah insyaallah ta'ala na masing-masing sa mga sila ini amuin nagpasusong sin panghati nila at malingkan awak to ini ay sila mga nakatimaw paula na manjari ingkitan nyo mamaya humampit dahil sa mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin iyarig yatagbak palong sindagal nila asupaya isab ingkitan nyo lang ta makakawa bahari dahil na mga piyagtuyuan nila insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian siya ini aun tayo manghud niya raisab amoy in nakapangadji magtupajudan at malingkan na tayo da isab na aun nakabulkan niya harap na isab demikian pa Qasim insyaallah ta'ala na murah-murahan in sila ini long tadwa magtayo manghud kalukakanapan pa amin isiyo in tiyak din sin Allah subhanahu wa ta'ala amin makakaon pa amin hula launta sarayaw-rayaw lugal karena amo ang unindira sin kamatauran amin tumiwaw maun misan dakuman makaminsan alon sin kahuhi niya atau waktu sin kahuhi niya amo na yung mag-next haji pa Baitullahil Haram na manjari waktu ini dari siya katut taniyo na inglan niya ini launta Zul Khabir Darkis insya ini amuin dinil katut taniyo pengajian dumian insyaallah ta'ala na kalu-kalu sa lugay diri amuin kaganapan pa yung mga yatukatan insyaallah ta'ala bihayaon waktu ingin ko kaniyo in guru na to kalasan ويرون نروين ديكان ذو الخبير داركيس فليتفضل سيادته مشكورا. جزاك الله خيرا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشكره على نعمه التي لا تحصى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الناصح الأمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة في الإسلام، أهنئكم بتحية الإسلام وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muna-muna puasin pamuji fa Allah subhanahu wa ta'ala ibang sarta pagsukong kaniya lagi siya rin di mga mapatut pupudjihon ibang tutok balansing pagsarang sukong demikian magsarang sukong day sab kami sin Habeini
inhal habaini in panabiti karna sadya amo in maon in wasihati maon in pagpatumtum ni pakanya sawabin aramas min kita ni awam Islam arama pagpatumtum dun haon in wasihati adinun nasiha ibanin awam Islam amo na in sa lagu-lagu nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yan ughara kato tanyo dahil hasawab yan patut in kita niyo tumukbal sin sa lagu-lagu pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sining kita niyo yari hidayatan niya yari kita niyo piyabatok paawam Islam amo rin awama tatay maunya hadlaw mahuli lahi in awamay ni dun natura kawakan in matan kasanyangan dunya akhirat so amo rin tatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nasabam ikaw tayo mangod ko awam Islam yan na ko piyabatok sin Allah subhanahu wa ta'ala pini ko sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-awama sin awama niya nasabay mo pagsuko sa Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya ni'mat sin Allah ta'ala dil kayo nasabay mo ayaran in ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil kayo mo parehalaon mo marayaw yan na tawharam Islam ayari tuod hindi kau makahuwa dahil halikusan sin awam Islam sawabang ko nakawa na dahil halikusan sin awam Islam whereon pagbawa tertanto inikaw halom kaluhian diyan na sin sambat so amo ratin tataynon sin Allah subhanahu wa ta'ala jari nga mga palanguan na mga Islam amo inyari hatiranan ini amo inyari timatayngog ibang kimikita tumukbal day sab kami sin pagsarang sukul kanyo sin panaurin nyo na in mga hikarin na mo pangadyan at tawakan ini sadaka amo intungod amo intu perkala at tawakan tu sifat amo in hikariba sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila demikian nisab amo intu perkala at tawakan tu sifat amo in hikahum sila isab sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila na tayuhan na to marayaw murah-murahan itu perkala ini tu sifat ini muna iwasin tu amin tu sifat ikakariba sin Allah subhanahu wa ta'ala amin mabilang kita nyo din hatu sifat ini sa kami ini intiagbin sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam wayroon din mga hinang narayaw malainkan pianduan kita niyo hinduan kita niyo sibu day manaut maaslab wala kita ni piyasaran sin Rasul sallallahu alaihi wasallam demikian ay mga pakaradyaan kangian kamumulahan ang mga perkala wayroon lang tamay ng amin ng sawab amin hikasiksa sin sila hikamin sana sin sila hadlaw susungon na in Rasul sallallahu alaihi wasallam hadbarana min dalik atin yatyapaanib besab kita niyo hindi kita himinang sin uno-uno na amo in hikamula sin kita niyo ini ni ulong kasi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam katutan ini ni wasihat muna wasihat na mo pagin hawabarasin kami maabot na in dimurog iwan sin kimi kita sabab in pagpatuntun mga katawtay manghuran hikamong paat sin kita niyo katan fadakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin pagpatuntun ka o Muhammad sabab in pagpatuntun yan mahinang sabab hikamong paat sin mga sila bariman
Kaya nga sabi, napi na mo, maniyo tiyo pangadyan, ikapasampay na mo, amo intu sifat yagbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo in hika rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo na hindi mga lialawag-lawag sin kita niyo, miyumuhut-muhut sin kita niyo, lawahon tuyuan hawang man kita niyo karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw pa ka Allah subhanahu wa ta'ala misan pa amin maasta ay mangudta la siya kampung ta inya amut-amut ta inya lawag-lawag ta bang biyadi niya min hikarada nila kato hikaulong nila kato nalawilawanin Allah subhanahu wa ta'ala mga tautay manuran sabang kita karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wairong pagdarwa in kita halom kalagpasan dahil nga siksa niya iwan halom kasanyangan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari nga yari in kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin ipapasipat kato tanyo pakad qala alaihi salam inna allaha yarda lakum thalathan wa yakrah lakum thalathan fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاءة النار رواه مسلم. In Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdakato tanyo in magsipat kita no sintu sifat amoy ni kakarida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Muna sifat bistahun na to iniingin hawabaran sin kita niyo bang kita niyo nakabilang din ha mga siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا na karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dun kanyo an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Muna sabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin kakaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala an ta'buduhu amin pagtag-ipunan siya pag-ibadatan siya hakatunggal niya wala tushriku bihi shay'an sarta di siya sakutuhan ng sulab unuun ay amuin pagtag-ipunan mo pag-ibadatan mo in Allah subhanahu wa ta'ala hakatunggal niya di mo siya sakutuhan ng sulab unuun muna pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in maalong matampal kato tanyo kamatauran in panghati nila sin ibadat amin doon na sadya kaw si musujud rimuruko hamasjid sa kakaminang nila amin hawa na si masjid kaya lupahan nila na aon day sabihin ng mga ingat tumahilang sa ibadat sabi in ibadat amin huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-aqwal wal fi'l min al-i'tiqad sabing in ibadat na katawtay mahoran siya ningan amin naraing kata nalangkong ningan amo in uno na kata namin kakaribaan kawabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala dayon naman haymumunan mo dayon naman hapiil mo hahinang mo iman sin pangaharad mo manawt maslag inyan akat kala kawabayaan kakaribaan sin Allah subhanahu wa ta'ala inyan matawag sa ibadat in uyong katawa mo papagkahimo inyan may nang sa ibadat mo bang manin uyong mo amin uyong mo patay manghud mo amin kug mo kanya singkita mo siya amin yaw nag-aara masin-ara na Islam yun ko kanya kug ko sinamin simpag-araman niya
amin na magbog sinama ng Islam, inya tumabilang sa ibadat. In ulong katawa mo, in tawa mo patay manghud mo, sa atong tumon na to, in puntukan sin ibadat, at tawakan in hag sin ibadat, amo na in sambahayang. Ini hak kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala muna siyapot niya. Kapatut hak sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin pagtag-ipunan mo siya, hakatunggal niya, sa di mo na sa lamuran na, amin sakutuhan, hang sulag na yung hanuno, amin tiyakan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya kawakan na itong mga tautay manghuran, inining ha mga katautay manghuran sin kita niyo, wala nila pa at tawag kialupahan nila yung kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo yung pagtag-ipunan nila, amo yung pag-ibadatan nila, mangliw na sadya ninyo na sadya in wakto yaon na dirungogin, amo in manawag tawag hakamasgiran, hayya alas salah, hayya alal falah, yaon na in manawag tawag ka rin ako magsambahayang. Sabab mo na ini amin mahinang sawab hikasan niyang sinkamo sa wayroon dato nagbuta-buta sadya, nagwiso-wiso na sadya, kialupahan nila na ingkapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala na hak, tiap-tiap hak kapatut suay mihitunay. Apabila wala mo kiatunay ingkapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto ini ikaw nahayanat mo na in Allah subhanahu wa ta'ala. Iman asabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktu Mu'adh ibn Jabal Mu'adh ibn Jabal hawaktu namumura in Rasul sallallahu alaihi wasallam yasuna ya Mu'adh atadri ma haqqu Allah ala al-ibad wa ma haqqu al-ibad ala Allah? Qala Allah wa rasuluhu a'lam. Qala أن حق الله على العباد أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذبه من لا يشرك به شيئا. قال أفلا أبشر الناس؟ قال لا فيتكلون أو كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. Diin siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawaktin sila nangungura doon na himari masinahambuk inyambuk sahaba ya sugunya bang uno ka in ya Mu'adh kay ngatan mo ka in kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kay mo bukun ni mana na Mu'adh ibn Jabal at iniawam siya pag-ibadat inangin niya Allah wa rasuluhu alam atuput Allah ibn Rasul na ilahi makaingat hayan insabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam haqqullahi ala al-ibad an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'an. Amo in pagtag-ipunan mo pag-ibadatan mo in Allah subhanahu wa ta'ala katunggal niya di mo siya pagsakutuhan na pila na biyaya unding hamang katotay manguran daing hamang kamaasan daing hamang kaasawahan kawanahan kaanakan kialupahan nila na in kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala mag-ibadat. Unuha insa hasawab baha amo in kapitna-pitnahan sin dunya katitipuhan sin dunya amo tunay ng sawab kialupan nila in kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala na ayaw na to kalupahan in kapatut in haq sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in pagtag-ipunan sa mga katawtay manghuran amo in pag-ibadatan siya labi luwa na biyawon magsusuk-suk na imbulan amo imbulan sa lagu-lago amo imbulan nagdarasing kabarakat-barakatan nagdarasing sa taud-taud karayawan amo na imbulan Ramadan murah-murahan amo in pasampayon kita ng habulan ini amo hindi lang pikita niyo chance kabuhi amin pabuton habulan Ramadan sa hipo sinuno hipo sin karayawan na ini ni hak day sa kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala imagpuasa kita niyo habulan Ramadan ay ingkatan amin ibadat
labi luwa na amin rukun 5 sinang Islam. Arkanul Islam amin 5 na amiyatu in labi amin ipatindom nila hitunay nila yung kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan, yung pagsambahayan, yung pagpuasa, yung paghahaj sa mga sila, aon na waos maghaj, aon na waos pangarta nila, nagdara na aming gawsin namin pamaranan ima sinarta, sarta wala nila, yay upahil nila yung kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala, malago pangasubukan nila hadlaw mahuni. Nasuay nila ayaran, in kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Salta ayaw nila sa kutuan, bangkaw na lalo na nag-ibadat ko Allah subhanahu wa ta'ala. Tiunay muna yung pag-ibadat mo, yung pagsambahayan, pagpuasa mo, na ayaw na kau humina hikabata sin amay hinang mo. Amo na hinangan mo pa siya sa kuto, pagsirikan mo pa siya, amo na yun sa lagu-lagu do sa amin di tatay maon, di aampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala amin katahinang syirik, nakapagsakuto ko kaniya, mabatal in katan amal ibadat mo. Misan pa kau piwanan na nag-ibadat, yahunan, liasan na nag-ibadat ko, atat kala na kaminsan dya ko, nakahinang ko, sing amin kakahinang kasyirikan, amin liangan sin Allah ta'ala, tanto mabatal in mga kakahinang mayat to. Naaniman na to ayaran, in mga ibadat sin kita na amin hindi mabatal. Ambiya na sinamin katahinang aming pagsakuto sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon na in kataan pardusahan. Inna Allah yakfirud dunuba. Inna Allah la yakfirud. Inna Allah la yakfirud dunuba. Inna wa la yaghfiru yushraka bihi syai'an wa yaghfiru duna dhalika liman yasha. Inna Allah subhanahu wa ta'ala di siya umampun sin mga pardusahan amin mga sila nakapagsakuto, nakapagsirik, malaingkan in kaiwanan namin inon tapardusahan haubukon katahinang kasirikan ini nga to pakala sin Allah taampunon niya tulong niya kabayan. Pangnadi ang punon na siya, sab siya rain labi mapatut amin umaampun, amin tumatayma, sin amal ibadat si mano siya. Sa impagsirik makatotay manghoran, amo yan in pinaka, amo in salagu-lagu dusa, amo hindi ampunin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi syai'an ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. In Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampunin tawa mo in nagsisyirik kanya sa taampunin kataan palusahan niya biya na sinamuin mamuno ko mano siya at kala yaon pin pag-iman kay mo yabot ang kusing kamatay wala ko nakapagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala ampunin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa amin nakapagtawbat ka sa namin katahinang mo, ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ning tawa amin bukon muwahid. Yabot ang sa singkamatay, wala siya nakapagtawbat sin katahinang niya, di ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, manglawag sa singkatahinang niya. Dahil nga sabab yan, aniwan na to, imakahinang kita niyo amuin, ikabata sin katahinang sin kita niyo. Inini hambuk hak, kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Namang nahinang nato yung kapatid sin Allah subhanahu wa ta'ala habenin hal, habenin dagus aming kataan tiwaywan sin ibadat na hinang mo aming kakukuhan kawabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala tanto ini kau karibaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kakasihan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in pagbakti mo para maas ini ni ibadat sa ito wajib in pagtaat pag-ibainin pagtaat para maas so ading hamang asawa bikariba kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala hindi sa marida sin doa maas rida Allah biridal walidain wa sukhtallahi bi sukhtal walidain in rida in ulong kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala doon day sa hasawa sin rida sin doa maas niya. Demikian in bungsi doa sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hamano siya yan dahil hasaw dahil sa sin bungsi
sin dua maas. Na nga sabab yan, namin pagbakti para maas, yan ibadat mo, ayaw na to pahil-pahilon. Ibadat mo sa lagu-lagu dahil sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makasusama tao din ang mga kaanakan, kawataan, kalupahan nila na in kapatutsin mo maasin sila. Amin, magtaat sila. Sa abiyak kasi na Allah subhanahu wa ta'ala, magtaat ko kanila. Iwan amuin, magbakti ko kanila pa, amin, para pa kanila karwa. Afaman sin Allah subhanahu wa ta'ala, pagdungan niya, ubus niya siya, butin hak na kapatutsin Allah ta'ala, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, piyawadi na piyapagukan na kanyo. Amin pagtag-ipunan siya. Iwan di sa sakutuhan hang sulab uno-uno. Sarta amin magmarayaw ko, magtaat ko para maas mo. Inyat ko matawag sa ibadat. Iwan makatawa ko amin sa lagu-lagu karayawan. Naama to in hambuk hak kapatut. Amuin kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala, hikakariba niya katutan niyo. Hini kawa na sifat amuin wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Amuin manggayunggong kamu hanugid sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uling pagbasa lubid na hindi. Amo na yung Quran, amo na yung sunnah, amo na yung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panggayunggong kamu, panghambuk kamu, wala tafarraku, iwan ayaw kamu magpulak-kanat. Sa yung pagpulak-kanat yan, amo na inakajuja na. Sina mo in paghambuk sin kita niyo. Amo na ni kajuja na. Amo in ni kasakit. Uno-uno na rin ang mga tumpukan, pus naon nila in pagtafarruk. Hindi kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi niya ilang sinasusala, wa'tasimu bihablillah. Panggayunggong kamu hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran iman na wala tafarraku, iman ayaw ka magpulak-kanat. At niya amuin maghambuk kita niyo doon hasara, maghambuk amuin doon hakapatut, amuin magtaayon doon hakasabunalan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, demikian umatap in kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku. Ayaw kamu magpulak-kanat, ay pangayunglong kamu hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kamu magpulak-kanat. Sabi yung pagpulak-kanat yan, wa in tanaza wa in watadhabari hukum. Sabi yung pagpulak-kanat yan, may nang sabab hikaig atawakan amin hikaig sin kusog sin kamo, hikalawasin namin kusog sin kamo. Sa harin kita maghambuk kita nyo doon, amin nakasabunalan. Napila na biyayaon, laong tabiayan, amin naon, hasawaw sin pagtaasog, pakanya-pakanya, nalawa na ipaghambuk. Ingadit din niya sipak, hauno-uno na gadit siya, di niya nakilahon sa ulan niyang gadit na amin din haruang hula. Ato kahauno-uno na tumpukan, malin kanin imaksun sin sila hambuk da. Bisan pa sa harin na gadit siya, at atkalan sa nyon sa namumugbog sin kitabullah wa sunnah, nakilaha sa siya tayo manghudmugog. Daha sa maghambuk, ayaw ka magpulak-kanat. Nabi yun, jumajatu kato tanyo, nagbuwal, paghamuk ka mo, wa'tasimu bihablillah. Sa hariin na, hakabtangan sadya. Pilanan yun, tumpukan, kikita mo yun na hamuk sa sumawawayat turamin hininang sabab, ikapulak-kanat sin sila. Nainin yung mga kapatay mga horan, paghambuk sin kita nyo, doon hawa na sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon nakasabunalan, na hikakariba sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ada po ni magpulak-kanat, inyan, di yan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo at timbeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam,
amin manglayong kita niyo, amin mamugbog kita ng hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, laway din ha Quran na sunnah, sab amuran kapaghabok sin kita niyo, amin manglayong ha kitab na sunnah, bangaon wala bangaon di mga tiagbalian, wala tiagamuhan, naon inuwat niya. Diyaway tasin Allah subhanahu wa ta'ala, bangin kita niyo, wayroon nagkubba, wayroon nag-amo, bangkaw mawaya dami lumawag sin kasulutan, yarin uwat diyaway tasin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in tanaza'tum, diyaway tasin Allah subhanahu wa ta'ala, wa in tanaza'tum, faruddu ila Allahi wa rasul. Wa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Bangaon biya mga wala ni piag-amuhan, amin piag-balian ni wayron ni piag-hatian, na bangkang waya daon ning kasulutan, nabalik kamo pa kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, ibang pasunat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amuran inubat amin ni kapaghabok sin kita ni. Bukod mahinang sabab, amin aon sa amin partala simi-simi, palabuon na to magtumay ng sabab ni kapagpulak ka na sin kita niyo. Nalang ko mawaya da mga katawtay manghuran, amin hikarida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato tanyo, na ayaw kita niyo magpulak kanat, sa tamuin maghambok doon ha kasabunalan, ini doon amin haamo, doon ha kitab sin Allah ta'ala, yung nasunat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kawan ya amin siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa antunasihu man wallahu Allahu amrakum, amuin magwasihat amuin magbili magwasihat ikaw mo pamuin tao amin nagnanakura kanyo, amuin nang darasin amuin pakaradyan sin mga muslimin kanyo, aon pabayta atin na mga ulama, amuin di marasin amuin pakaradyan sin mga muslimin, na wajib kamo magtaat kanila. Ay hisisyo na amin di maraan ang huwanan hama pakaraja sa mga muslimin, na wajib amin tayunan nyo siya, amin hahina hakasabunalan, iman wasihatan iwang saupa maon na wala imam munahinang sin siya, amin mga kapatid sin mga muslimin, sin raayat niya, wayron na kiyatunay niya, na kiyawajiban inikaw amin patumtuman mo sin siya. Bango na hinang inyat to, hatuyat to, hikaridaan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, na pila na yung biyayaon, sa ula na yung nakura yaon, nakahinang sadya sinamuin, inilong tabukon na mapatot, at yung nakahinang sadya amin tutup, amin kikita, amin hinang mangi, sa hatat kala, insa yaon pa isab, naging iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim siya, na wala ka amin kawajiban, amin laon tabiayan na ni lumag ko sa tumpukan, amin gumadeng amin pag-ukuman niya yaon, inatuliangan sinsara, amin gumak ko ng amin hapag pagpamarintahan niya, atau amin pag nakuraan siya, at kala ini ko yaon ko, amin halaw man sinamin pag nakuraan niya, na wala ka amin kawajiban, amin lumagkawe duwain, sambil amin lumagpakalong tabiang tumpukan, mangdara pa kaw, amin umato atawa, amin biya din sa dihin namin kaimukan niya. Naingat mga tautemuran, ini wala tiwat sinsara, iman di atabong siya natusin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo atin sabot si Rasul sallallahu alaihi wasallam tu parkala, amin pag-ibadatan siya katunggal niya, amin hindi sa sakutuhan salta, amin mangdayong kita no doon hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala, iman ang sunnat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salta amin di kita no yung papagpulak ka natin, lawahon in kasulutan, amin hasupaya maon in paghamok, ini katon niya, amin magwasihat pa mga sila, amin nananakura kato, lagi naman ay mga ulama, amin ang darasin amin noon tapakaradyaan si mga muslimin,
na baka makakita ta kanila wayron amilon tawala imamo na kiing kawajiban kita amin patumtuman ta siya sa ating pagpatumtum amin kita unta amin imaslaha aw labay ding mga amin kami di ni sablon tamin amin lumakaw amin hikatay masin amin dakwat ta kanya amu ato ini katunya amin tu sabi kabubong si Allah subhanahu wa ta'ala amin tu sifat amin kila wakal amin naghimumungan at wakalon niya kumasadya ko sinhimungan amin suy-suy laong hikuan bini at tawakan la ini bin hiya po yato nambin kamo ining kabtangan kamo sa tawirun asal na din kita din Quran na sunnah sa amin lamin lumatag ko sinamin kabtangan wayun makna niya wayun kapuspaydahan niya na inyat to kabubungsiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala na tila na yung biyayaon magpawa magbisara laong ikuan biya ini sa amin magpasaplag pa sa amin katahinang yaon sin wayron asal niya wayron makawa mo karayawan ha na inya to kabubungsiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala ini karuan niya amo in sifat kabubungsiyan sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in kasdatus sual amo in pagpataw sinamo in pangasuho amo in pangasuho wayron makna niya amin mayroong kapuspaydahan niya at ang pangasuho amin mustahil amin di amin jumadyato pangasuhuhon mo na at nang kamaksuna amin mga suho ka mayroong kapaydahan niya na di ni nara na rin ni nalingkong na amin nakasun na rin yung kasdatus sual amin umangot ko dun amin halom ni masin amin simbahan siya amin umangot ko kanya mga ko kanya nakalamun na rin bihari hawairoon namin long tawamin bihari barur hawairoon namin long tabukun namin amin barur amin kahunahan na ingat to ini kalungsihan ini sin Allah subhanahu wa ta'ala di ingat to kabayan ini katunya amuna in ibaatul mal amin paglupasin alta pag-usiwa sin alta nani ini mataw ding mga bangsa muslimin matahi mag-upas sin amin pangalta sin sila amin hibus nila pangalta nila ala sabili syaitan wal maasi hibus nila pangalta nila doon haraan si syaitan iwan doon mga hinang maasiat Rinjikan na sila sin Allah Ta'ala pangata matawad inya ni'mat sin Allah Ta'ala in alta dihil kayo mahinang sawab ikapag ibadat marayaw mahinang sawab ini hikaturjo mo mo pagkaamin pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala mahinang sawab inalta yan ikatawang kayo mo sin pag-ibadat mo ikakusog sin pag-ibadat mo sahabi ayaon nabaliktad inhal kamatauran na inang sabab inata sin sila kaya ligap nila na sin kapatut sin Allah subhanahu wa ta'ala na pila na niya yaon naligap na sinamuinong takaingin na sin dunya misan pa yun nagirong o gimbang hakamasid masdiran yung pamasisya naliligap sin alta niya at tawakalin kaywanan natin ibos na nato uno na sadya mo in wayrong kapulisaydan din huning katan nasa mila mo in amin mami ko yaon amin pamay ng sarog ikamubarat kayo mo inya tumatag sa iba at mal ikakatuta na sin pagsiwa yung pagsiwa ini alta mo biyo mo simpiami mo bukong kain yaon aong ka makamo kapaydan doon aong ka makamo rin doon karayawan bangwera makamo karayawan na inya nawilang siya amin pag-usiwa sinalta mo na di yato kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan nani ko yaon amisan yan mga namin sunog mo sa jensin mo so makakawa pa ko kamubaratan din doon
nahasara sinama Islam inununo na hikamubarat kato tanyo pagin hawabaran sa mo pa paiwan mo patay mga hudmo hikamubarat kanila misan pa yung pagkaon yan dang hikamubarat kayo kaya nga kamubarat kayo mo liangan da pa sinsara amin sumukan na yung kumaon kanya nabiya din may matampal kayo mo asaw yung biyamay ta inyan hikamubarat kayo mo hariin na yung akal mo ang paintaw bar iman amin matta namin nonta nagdarasin namin nagdarasin kamattaran sifat simbar iman amin piyapayuhan nila sadyain uno nakatan amin hikamumpaat sila ada pun hindi na hikamumpaat kanila hindi niya tutitinggalan sila amot kandeng ng mga sifat simbar iman na matawag paginisan na damikian nami ikaw uno na amin panyap sarta di mura mausal daman hikamin daman hika lawa pasin amin mayroon ka po paidahan niya to matawag na sa iba ato nga uno na alta mo damikian alta bukod sa diyang pagbasa ng alta amin lang tawin pilak alta sin uno katan amin yan kayo piyaghukuman mo amin yan yung usal mo imbay matawag mo sa alta mo yan nabang imbay yan hinang mo sa doon history yan maksiyatan na yun nga malaman pangasubukay mo hinang maksiyatan na yun nga matawag ba sa iba atong mag pag upas dato sinamin sin alta mo naman kami sa napakay mo yung sasakatan mo mawilang nga to alta mo sa sakatan mo bangon mo sa almat to pamin paduway na maksud pamin kami sana may nang sabi kami sana kayo mo na inyan ini matawag sa amin pag-upas namin amin sin alta at mga tautay muhuran di anasin sambat in alta ini ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala dihil kato tani ayaran na to amuin in alta sin kita niyo amuin di siya amuin nosal na to mga pamin pagkahitabong sin Allah subhanahu wa ta'ala amu atundeng ha mga to siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin to sifat muna to sifat ikarida niya dami ka namin to sifat ikabong sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan amin ining makalamod kita nuna nga mga to sifat siyabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dami kiyan makaanid kita niyo dahil ha mga to sifat amon hikabubong sin Allah subhanahu wa ta'ala mahuni misan dito na sadya wabillahi taufiq wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat tiarungan inamoy pengajian sa reyaw-reyaw longta hindi ko namin makatutod dalahan kita makatut ini pagtuluan sin kita ingatun di namin kakukuyaran sin Allah subhanahu wa ta'ala diha kamuhi ka sa dunia ini supaya mendawat natuin iba niya kato kanyang adlaw akhirat na menjadi demikian desa in amin laung takabut siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala tuwin na to desa betu ingatun serta amin paghalian supaya isa kita niyo datungan sipul sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kana amin tulong ta pengajian amin jadi kato si na guru na to waktu ini insyaallah ta'ala menjadi aun dengan mga pangasubo ini basaon na mo hindi pila-pila na hindi ang mga sinta insyaallah ta'ala long niya assalamualaikum kanyukatan ako inilong niya mga sumo hatungod sintao aun amon siya pangabutan kung sintao siya ngabutan piano isuy ikaw lihat to
nangabutan niya tulong sa Kianu Isuy sinamuin ini nangabot biya-biya tinuno niya hindi mga maksud sinamuin bisaran niya ito Kianu Isuy long niya Mati pangasunod. Kianu Isuy ubos long niya yaon nag-ibadat punuin karahan hatao yaon mabilang siya ibadat atau pagpakita-kita ng syukur. Kumulan muna, yung pangasunod na, kanya, asunod ka siya muna. Puno namin lang kami kiamot niya ito, ipanuiso niya ito, nubaha, karayawan ka, tawa, amin nung kahikawakang iyan. Wala niya amin ng katuan doon Tabang sa pa, amin kiamot sintaw yaon, ng tahinang sintaw yaon, ng tahinang karayawan. At kalaway kihatian sinamin, amin kihatihan yaon, at namin niya naghinang ba? Duwaing tauin amin nagpasampay. Tapos piano iso niya lang in tao ni, masyaallah. Tinang matilo sa mag-ibadat na po, no? Hinya to, sa niya, hinang karayawan nito. Daman niya ito, makawak pa ko atin niya, maka-encourage pa ko paduwain. Sintatahinang niya. Ada po namin, amin, wala na, amin, tiro sinsara, amin, magpasampay kasi namin kailan sintay manod, no? Hinya to, diya to, mabilang sinamin ko. Daman ikawak pa doon sa sintaw. Sabi, mabilang sa amin magdara, abisara. Pagtao sa namam. La yadkhulu jannata namam. Di makasulsuwa intao amin nagdara sinuno. Sinamin magdara ramat to amin chismis. Susulit sa ramin hikatami sintay manghud niya. Magsukol si pangasubuyan ito na lang tayong gigawawan. Mandiri sumunod pangasubo biya paragbos sa biya pangasubo na inibakas sumagawa kaluin na nga subo ni biya mga wala nakarungog namin gagawaman nakauna lang niya sa nang katuan aon pangasubo kubun na bahat lang niya bang kita kumahon balot aram naman kay inipatumtum ko sadya jawab siguro na to awak ko si pagpangasubo ito sa sabi namin mga awak ko niya yung jawab niya nung niya tungod pa amin balot yaon bangin sifat sinamin yaon na yaon ba't ka na sifat iklog pa siya nawirungin na yagdo so makawalong niya bangin sifat sinamin yaon niya yaon na munahatikip pag yan ng balot at isin balutin niya mo yung di mo pa na siya manok di magbus na siya o na mga bulgul o nakadinisan lihan o natuka niya lihan na inyat tulong niya ini haram na ito sabab muna minsan pa inkaaw sin puunan siniklog niya tuwad halal siya di mo siring halal damikianin siya halal buat malainkan bang siya kiaon lihan haamin bukol siya dong ka siyubay na yad tulong niya maharam siya yad amat lipi mga jawab sinamuin na guru na ito kalasan nakauna ito naramik yanin kami lihat turay sa bibya mga jawaban sin kami insyaAllah dia mga ini pagkakuan yung pangasuho niya dia mga bukod siya pangasuho ba't malainkan dia mga pagmaso sa hati ko law niya salam may talawang katuan law niya matawad na tuod tao nagpapatay niya yaon mga tay manghudta at ini maksud dati ko isin kuwan niya ngayon dia mga nagpatay tiyatay pag-uusap tuloy mga nagnangasyo tay manghud ini agama Islam amat na biya mga pagmasusahin kaniya biya mga kaniya namikiyat kayo sabing kami masusasin mga kahalan bihan yan amuin magpatay magbuno magpatay manghut dangan sinakam Islam na iyan dukatan hiyaram sinallahu subhanahu wa ta'ala so matarang in baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila in kita nakapagtay manghudnangan sinallahu subhanahu wa ta'ala na hiyaram na pabuk kato taniyo in magasagdo ini hiyaram na kato taniyo in magtipasalta diyan iban hiyaram na kato in katantan amoy in makalarak sin kamaruan sin tayo manghudka diyan to
bukod sa dalawang tatong yung pagbuno at maling kanakatan kawabi Muslim iwan Muslim magkailangon diha naamad yung mga gagawapan si kami insyaAllah ikahanap na Muslim ikahanap na Muslim yung mga demikian kami pagmasok sa Raisab sa Jumadato kita tayo ini Muslim to Muslim at inanap piyatay na hati pahasarap siya namin kahina sin pag-iman sin kitan iwan pamahil-pahil si kabtangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qatil wal maqtul finnar yung maksudin ito aming Muslim sibo-sibo at inanap-bino-bino siya ini atinga only sabsin aming tao na muro yung nila sin Diyono sibo din ko nila at inanag-iunahan sa Jaba at kalaon niya at napatay mahod niya yaon ini patayon niya, bunuon niya at kala kaunahan sa Diyos siya naingwa sila tulong sila sa finnar ada po ini ko kalauhan ko haway rin mga nahin ng uno sa na ini ko lapas ko rin hayat ko in amin natin in kakuha na namin tao na muna yun yun na tinawabayta al-Muslim ako Muslim in namin hamok Muslim patayong na Muslim magtaymahon sila tiap-tiap magtaymahon yan ay sana nasabot kain natin ini haram mo panauhon ini taymahon mo amin panawakan mo sa duho dami ka namin mga kamaruhan niya kawaon mo unuhon mo inya to haram niya to tiap-tiap haram di mo siya makadarihin naman nasuway magtawat yung mga silayat to amin mga niya hatay manghod niya amat niya alhamdulillah yan po na lang sumulok pa nga sumulong niya salam na patuan uno in karayawan sinta o makahindu hawa na mag-ibadat uno baha lang niya di kita magdusa asawa itumindo Masya Allah marasal niya ko na yan masya ato niya ini mutadayin na siya ada yang hasawab wayroon saan niya wayroon nakakugda ni pagnasihat sa gadong hawa na damikian wayroon nakakugda ni amin magnasihat magpatuntun amin yung hasawa kawajiban hasabarang ini ko nabuwal ko Muslim usong nakabawai at kala kita mintayo mga nalalaw kawajiban ko magpatuntun ka na misang pa ba na mo magtahat ko pa ba na mo amin habang naaro ay nang marayaw ada po magkawamin diak na pabukong na kawajiban ni ko magdepend ko inyam bukong na marayaw bangman yung malang karayawan mo makanasihat ko makapatuntun ko hawa na mo at maya mo sa ganda na mo orang katuna ko yato na nagbangha masjid katuna ko sa bahayang na yung kalabuan sintaw amin babae maraak na yung asawan niya ay inarak na yung bana niya mag-ibarat matbaw jama'a pa masjid na yung bahayang ngayon aon person si Narito at mami lang di ada siya nakasambayang baw jama'a amin babae sambayang niya habay yung sambayang simbanan niya at niya di ada amin kan niya di ada siya sambayang na pardo ayat na ayaw masusay kababayan niya on pangaso ito siya yung kausuhan sambayang sila kamasliran makakawa sila aming kawantag lima darajat karayawan ayawan po kawantag pito nin kami lang habay sa isa na mo nayaw ko masusa hindi na ko nakapagsambayang aming bagya mabiasin sila alhamdulillah ito na gagawawan nukta sumunod pa nga sumunod niya sa lampatuan mga suwa ko uno in karahan sin pagsiga uno yan tumaram uno in hati sin makro mag-support muna in karahan sin pagsiga yung karahan karayawan asal doon diawita asal naghihinang sin sila yan asal namumuas ka to dangerous aon pa ang bukaywanan in-skill you yun siya ito nakamulakay mo may nasa ikapatay ko mo at yung naghinang si Paktoresin ko yan namumuas lang sa ito na ikakakarita pa ang Islam iniaw namin ng tawayan matampalin halis na sa labar wala dira ikaw man makadjari ng lihil ka mubaratan pagin hawabaran mo kami kapatay ng paduan kayo haram namin ng dito ka mubaratan nainsiga aw ba kaya suy inagsiga at niya aw kamumpaatan nakawa niya at karayawan gamano no sakit yung makawa
May naram Islam, uno-uno na bukun hati da sila. Ikakatutahalan pagkaon niya matatkala ikamubarat kayo mo. Liang dapat sinsara, hindi ko kumaon. Dali ninyo matampal. Ha? Amin mag-ugo na dyan, mag-uno na sa dito. Ha? Ang paweta, kaya sa mga ulama, inya namin, misalnya nulaw niya, amin, kilatul intihar. Amin, inot-inot, amin, tuturo namin kami. Iman mayroon itong pakwana, matawad ayat. Nasabot halam sing Quran, la taktulang pusakum. Ayaw niyo pagbunuhadiran kami sana ng kinhawabaran sing kami. Yung pagsihayaw, hindi kami sana kayo mo. Ikadoy, kamubaratan kayo mo. Saan nila mo yung pamin bunharaid mo yaon? Aon pabay kasing kayo manan, mas malago makaril ka kamubaratan atau makahanggit yaon. Bensin ikaw. Naan niya yan naturakula. Ilang imana si makro, di na tamakno, hanakaw ng mga ulama, bang pabasa o makro, initon siya, mamnu, haram. Dahil na siya namin nakaw na ulama, na Hanafiya, nasa nasabot na makro, ato niya haram. Iwan ikakarit, na si makro ato niya, ini kahus-kawan sinsara. Mawaya ko namin ang sinhinang yan kahus-kawan. Uling kawaya mo, amin karidasin na water, amin kahus-kawan. Amot yung mga dugo. Alhamdulillah. Nang kaya ito na yung mga jawaban, nangyari sumunod mga subulong niya sa lampatuhan, biyatin bangin maas, maas biyatin lang niya bangin maas tiyasaran in anak puun. Atin niya, marihati kong taluay ni, namin mga asawa. Tiyasaran in anak puun, in pag-uuslong niya intul niya asawa niya iran sila uli uno in makawa na mo anak aun makawa na mo kalayawan ato niya pangasurin dito ato pagkalahat ito nisin pagkalua amun kaya pasaran ni nana amin anak anak kauna amun ini Karolin yamin hahulian iwan na sinasawa huli nasimu day namuin kari hala mo in anak mo huli iwan sinukon na magdosaray namuin tagama yon suway sibu inun niya sa sibu doon anak niya awang kapatid sibu di na pasaran suway ayaw na papagbida-bida sa lonon anak huli atawakan na kami long tapuun siya bidyanan puun nari ilat tulang anda ko sinsara so mo papaamin ini ko ama amin lahon mo amin kasulutan amin kaadilan amin di may nang sawi kamubarat sin kaibanan jadi at malago pa nga sa amin hamaas at pasaran niya sa ulan namin long tanak puun niya bukumpuan di at makajari silo da anak niya kinawairong kaadilan sinamon pag-asawa niya at natin niya yung pagyanong sindasul in usog niya yung tuadlaw akirat manaw siya timpang yung pangurangan niya adlaw akirat sabab sindi hatun niya natitimpang niya yung pagayupot mga kanang-kanang paggasto ang mga kasawahan niya yan pagkagarian lang kayo ini jawab sikali Assalamualaikum katuan manjari mga sulo bakas ako nagminang ubos nung niya nakautang ako sambil nasadya ako nakai way ko kaya bayaran inutang ako uno ini dito katuan pasawa kato kinangutang siya kaya nakautang nagminang siya pag-uus nakapangutang siya pag-uus nakaitira nga paginangan way siya nakabayad uno nung ninyi ito kayo papasawa niya at dumangin siya nangutang siya nangita tiap-tiap utang at niya siya ito bayaran at niya sabahak sinamiin kaya utang ang mayaw nabangin tao on yan nabahagi din doon yung tao minungutang on tao manungutang masuk mangutang sa dimingat mamayad nisan pa o ni kabayad niya nisan pa o ni kabayad niya mahunit da amin lonta ini makabayad ngayon tao biyat to diyari sinsara ini kaunawa ko sin alta niya yung hidarang mo hidarang mo yaon sa amin
amin sa kira-kira, amin hayo ka isa sinaming kautangan, bang on labi, hikat po mo pa amin taulo ng utang kayo mo. Ada po, nini ka, on taulo niya, bukod sa mamakin, amin tao, at inamunan po siya, niyat niya, magbayad siya. Amin niyat niya magbayad siya, matat kala, at iniabutan na sa sinkan niya, wayron siya nakapagbayad, niya to, wayro namin kanya, murah-murahan, ini gantian sin Allah Ta'ala, bayaran sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin kanya to. Hamang man amin, husnun niyan niya, amin di niya amin, anya yawon, yung kiutangan niya yawon. Magbayad po siya. Naman kung magbayad po daw, hindi ako mo, na to, Allah Subhanahu wa Ta'ala nandiyan ta, kumuhan kanya. Sa lang ito, namin, wayron to niya po magbayad. Namat yung di makajari. Maan niya namin kaiwanan. Alhamdulillah, ito na lang tayo jawaban. Sumunod lang niya salam sa Tuhan, jari maha in short pan panghatungod pamagudo atau kan mag-air. At niya magsiya mag-air nagsusort. Magsusort pan, Magtuya, magtuin pangasubong nangyari. Pero na to, makajari siya sa nakahinang siya sa namin lang tamang pagtawalo niya siya na makro. Inlabi na rin, magkuhan ko, may kakuhan. Sa inayin niya, ito sa insahin namin pag-ayaw niya. Sa ayaw sa dyan, may sumabayan ko, ganyan may aurat mo. Sabi namin po, so di ba, tuhod din mabilang siya, may aurat sinusulun ko. Di tayo maun sa bahayan niya. Alhamdulillah. Sumunod lang niya, salam Tuhan, unuin idea, ikarihil, mukha ko, mabaya ako mabaya ako mag-asawa, sabi mabaya na asawa ko. Mabaya natin ko pag-asawa. Ato na pag-asawa. Ato na yung siya, ato na ang pag-asawa niya, walang pang masawa pa hikarwa. Wairon saan niya? Sa yung pag-asawa hikarwa, sabi pa katusin ko paupat, dapat kalakawasan mo, tiwot yan sinuno. Sinsara, hamang man kawasan mo, amin di man yung kaiwanan. Sa diyan sa banyo sarat niya, amin mapaumin kaadilan, di mo mamin karihilan, amin man yung kaiwanan. Ikaw diyan sa namin pangasukan na kalupahan mo namin sabin inhaw na. Imasin namin wairon na to sarat amin siya pa kumamayad kanya. So pamay ko, mamaya ko mag-asawa hikarwa, uno baha, mas malingkat at ipangasawa takan, ipangasawa, marayaw, uno baha, tinya, jari pa wa, syarat pa wa, mamayad pa kita sa watapun, yung bang kita umasawa karwa, tinalami niya tumaraw ipangasawa, na jawab niya, wairon namin lang tamo yung syarat, so ipa ko mamayad kanya. Sa wairon doon kanya aming kapatid, sino na siya mawaya na sindi, bang kumawaya mag-asawa, aming kakakawasan mo, ayaw naman hinang niya. Pero sa ano ito? Sa impang hindayo, yung amin ng yung hindayo sa dialog ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, nasubo sa simbahan niya amin pangasubo. Sa minang mustahsan, amin daw niya mag-isun-isun niya may nasawa niya. Amatin kapal siya. Na may tuloy sa kanapan ko tiyo-tiyo lang ta, tungod simpalkan ating kahalan niya. Amin tungod syariat ko ng tarita ito iniulatay ni naawin siya na init ko pasal simpal ayad amin na supaya rin mahinuhala amin doon magkiyawon aturan niya biya na simbirita niya tulong sa ating niya wayroon kapatid sinamin ini babae makbaya at tungod sinamin pag-asawa simbanan niya atau suway pakamamaid ka niya wat maling kami na aturan sara pang-awon baya sinusunod asawa na supaya kaayaran dituin biya pagwinwala na siya magtupasaya dihan mangayo sin kapatutin siya magumo siya mag-asawa na pag-umustin dito na parahan dito sulat namin asawa niya supaya makapagkalok sila dito asara at supaya hikabay ta sinambok pambok insarab may ta siya mag-asawa kung siya tuwing sabab isang simbawa isumagda bangunin sa kita siya amuin sumagda simpag asawa simbanan niya na nilingon nito si Sara ang sa upami nusog niya mas qualified siya mag-asawa hindi kapasaran ng mga
asawa ni mga kaanakan niya katan na mabaya iwan diin babaiyad tulong ta ini ikatuyad tulong ta si usog maksud ni mag-asawa abihan tintahalan insyaallah ikarap na mo man ito bangsa pa may nasawayan amin namin hasawab si namin hindi nahikariba amin mahusko siya si namin sara si nalad sa amin yun mismo pangkiho mapabalat nila niya mas na sabot din doa na nanging pagmasok ka na hindi na kawasab si namin di siya magreda sin kung sinalaw ta'ala na malagwat po amin pangasukan niya diat mo kanya ada po namin nung tayo kung kita namin nadakala o mas lahay sa kita niya amat yun yung mga kanyang pansabi pangasusunod nung nasalam patuan dia din patuan bangin ba na mo magtuyo na kau magpakita mag-ibadat maramo siya mag-ibadat ang panakaw ini pagliki-likian mabutaw iyanon dupang-dupang pagtasbihan iban pagbasahan surah unuin ikaringin mo kako advice man in siya yaon marako mag-ibadat magsukot namin ini kapanang di ko pa katuan ni habiatin hal may napakarosi po isap simbanayan munang nasipog na pa Allah ta'ala nabangin pangudyo-udyo niya yan hakana sin pag-aram na sinasawan niya ini tinawin na sa al-istihza din dahil nga mga ini makakuha sa din nga kuan kharga ng nila makakuha sa din haniko sa sinawang Islam bangin namin pagmasok kay pangudyo-udyo niya kana sin ang pag-aram na sinasawan niya nakakuha na sa sinawang Islam at nakapaguno siya mungtad siya nabangari natin ha katuko asal na yan din coaching namin ko sariya katuko ng hiripot po wagto namin dito nabang ko kawayan namin lang mo siya mo na kumangkawit rin hal niya amin ni kapatungkong sin kami at niya matusap po pa sariya magpaw na siya ay makadari siya muin ng ta sumukat na po amin magpahuhit at kain ba na bigatin hal nabang ako nakita niya ang pag-chance sabi along talakuan na-observan niya na kalau ramani sa mga tinya magtawbat sin kakahinan niya mayabatin hasin ba na nasoy siya magtawbat kalau ni kalarapi katang Allah wa na hindi ati ko niya follow up yun pan niya tingkain na bang ako nung niya mag-asawa magpabukit isab siya unang ninangon ko ati niya siya ni tarasawa ati niya magaya siya maggarong siya so pa siya mag-asawa magpabukit isab inasawa niya unang niya ninangon ko tatong siya magpahindo din ay ingatan mo gaya din ninangon niya ini kapapeteren do natin ya kita unay namin babi banghari ni karayaw ang aming maslaha bangin pag-asawa niya malago po mapsada hikakangi yan pag-asawa niya na mas marope namin atin niya tinggalan niya ninyo sa pagkita niya amin biday sabi kakuan kaman o niya mga hikarayaw sinangin po niya nihituin niya Sadi satu eko bawai dia satu dan sudah satu kalabah saja kawan naman jari longta mga katatay menguran na kaba Islam ini in waktu tayo ini mga niabot na hati ko in waktu sintikan niyo zaman ini insyaallah ta'ala menjadi kabaitan mo sadya imbunal niya in waktu ini lang tapal sukuan siguro na to balasahan ni Sheikh Mahir Mustaham waktu niya ini sumakawa nagbabaita siya kako lang niya talo ako makalaos yung panaw ko amin waktu yan insyaallah na hati niya suway siya makabalik din mapanaw niya ito diya mga makaliw siya hula lang ta na hindi hula tayo insyaallah kalau nakalanjal na siya yung panaw niya angkan siya wala mga nakaruak sila waktu ini insyaallah na talo amin zaman na susunod na tawak tulong sa balik amin di na siya kato tanya insyaallah ta'ala
na atin niya pagsusukuran po Allah subhanahu wa ta'ala yariin ang buko na to ang ilawta na ka ini tupak sindiya mga pangibarat tamo gisi sinamin programa singkitan nyo bukod din sa maksud ito at nakisi sumagawa lawta na atin niya in mga pakaradyaan din ipagsusukur na to po Allah subhanahu wa ta'ala amin awon lawta makatapal sinamin ini waktu demikian na ini guru na ini nabok kung siya nung tatutog pagkakao di kato tani kalukaluang insya ini mga makatanggos na si Pierre maksud niya nakalo insyaAllah ta'ala makalamod din sa bisya amin ini parihilan singkitan ito din di ha programa singkitan insyaAllah subhanahu wa ta'ala na mangundua kita niyo pa Tuhan Rabbul Alamin habang may hindi ang mga ini maksud sila ini amoy madawhat nila insyaAllah subhanahu wa ta'ala iwan na sinamin manghud niya amin maka ini sumuk madukan niya insyaAllah maun pa hula kasi yari tampik pariyab inamin lukan ini insyaAllah ta'ala sa taamoy ang unlaw tain ini bang ibarat ini lokal amoy inyon to din kamatauran sa mga ulama din doon sa yaon lokal yaon na insyaAllah ta'ala yan na sinahi pangindua asong kita niyo hanggang mayan madawat nila maksud nila at supaya sabing kita niyo amin na hindi nagtatakad yan makahampit na misan hindi haon nung ta wala pa yung mga nakatatalog sila at malaingkan nakahampit na kita niyo rin ang mga inipagtuyuan nila kaganapan pa na insyaAllah kalukaganapan pa bukod sa diamin sila yung duwa at malaingkan na kalukaganapan pa rin ang mga kaimanan kaanakan kita niyo amin makaulunat ko kanila insyaAllah subhanahu wa ta'ala naman dyan amin sunat sin programa sin kita niyo ay isusiyo hindi ang mga pagtayunan sin kami sin makarihil lang kapangadyan na kataman niya rin sa sinsiya iwan dua Allah subhanahu wa ta'ala kahampitan sin kami amin di lang taha ini kuantay ni majlis tayo ni nabikyan si mga nakawag ng mga namin ni Malong Tato Taniyawon amin duma nakaw manghindua apakataan ayon kami ni na umamin na siya insyaAllah ta'ala kano kapabdal mga tingnan kapagkuanan magsuko sa mga abertin hal murang-murahan kapagbarakaton sa Allah subhanahu wa ta'ala yung program kita ini ini nga mga program ikakariba sa Allah subhanahu wa ta'ala insyaAllah na ini nga mga sabab patut ini pagtaayon ng kita ni sabab yung pagtaayon yung pagtulong tawangi doon ng maraya ada po ni bukon na ini jari sinsara papahin ang ating hinang mangina wala na kita amin tiyutat sinsara in magtulong tawangi sa tabang mahal patatapon hindi mga program hindi ini katutan niyo demikian amin magsusulang pa yung mga yung program ini dahil sinamin ng tamakukuan demikian namin mga sila amin timatay mo iwan sin dumarong man di sa lason mo dumungog kimita sin patumtum sin Islam insyaAllah insyaAllah na kataman na mo yung dua Allahumma Rabbana ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا اللهم تقبل منا من أعمالنا الصالحات اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم ارزقنا حسن الختام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نعوذ بك من سخطك اللهم إنا نعوذ بك من سخطك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.